Kardom Benglong Nilia Vinasteron Puthot Wang Tulana Litum Kilang Bomb Mateka Chingonaya Channel Carbitich 2.0 YouTube along Lapen non kilang bom madu abang pu abang pile labangso channel long nang kahomri cheng lang polte nalitum kachinghon pen subscribe ingon lapen adung het bela arjan ta dui daka ber ponik denon lapen pini a video apu thagle chithan pononang pini a video apu thagla ke nalitum thumbnail mate title long stame schema men bani li hodak tok ponik eglo mate nalitum ta thek pon long po la so schema pu thagle chithan ponlonang lapen ko son se ka upload nei sorry ka apply nei ma lapen ko son ma lahai hui bangla video arlo se theklong ikpo la si pada depin pen video cheng ponlonang mate video long le chithan ponlonang lapen chuning ria lambang la puelo nali tumhan video nali tum ki cheng pen ki judan kelang thoria fansi chuning ri iglo la la pulte nali tum a process asap sovesta nali tum thegik po mate nali tum mithang ta apply thekpo Aprang sinang litum ladak la details bang kelang igdenon mate dakpen porhe pon igdeno la screen on litum thek pon longji benang anda ke tok do lapen so schema puthak dak tok ik thailo kasini lidak details salam ben lambang ke ni lidak napiklang pon on edit pon litum phan lapen nalitum ta details jong selaing pulte nili la so video description along link bang bi kokpo dak pen nalitum klar dak pen pore pame pen nalitum chini pame pen apply dun ikmepo asi pada dipin pen aprang proses le chithan polonang la penalitum phan nilida alom so napiklang ikpola nalitum kapuri apor nilina pikpo la pen non na so chinalong jongsi Akimi lang madu abang pu abang phile kilang bom Akimi lang pu kami nalitum subscribe ikon la pen la hello la pen nilita la pen ki ong bang kenam piklang thekti po tuma dak piklang lo pulte video bang ya sabso dingoret po ya nasi pada depend pen ka apply a process bang le pangcheng lo na la penali tum official website long wang iko Swanibhar Naari Assam Swanibhar.assam.gov.in so website long wang iko la penang li tum nason ARJAN dak thek pon long ikpo la pendak government government ban tum thek pon po government obasal la pen handloom taxes and sericulture department na hin pen la pen Directorate of handloom and textiles so APHUTHAK mane la so scheme lo la pen ka apply nei bang kenali tum la 3 line mate theklong la hingpet la po kung thudi la so dim nali tum ber igo la 3 line long 3 line long ber adet pen feed nali tum jongse aprang la so website along wang pen nali tum register elo pul nali tum login feed no la login po option theklong nali tum la pen jongs nona kimilang pol nalitum la register long ber ego register long ber det pen afit dakenang so details man nalitum fill up ignang po la pen nilina piklang pon ikpo aprang process pangai la pen nalitum register long ber det pen afit nalitum thengna la son personal details bandana hang po aprang si dang nalitum amen dak tok igon la pen det aadhar number banga ki pikinang solo la pen voter id number dak ki pikinang solo la pen mobile number la pen email id do pulte pidun ego email id avi pulte nangnelo la pen father mate husband name nangni tum dak pen pidun ego la pen dob mate date of birth nali tum amhangke thek la pen kosoning kan matarik nali tum dak pen fill up pon ignang po la pen gender bang kanali tum dak pen select pon ignang po male female la pen case bang kanali tum sc mate st nali tum dak pen select pon ego la pen det pin code bang nali tum select pon ignang po la pen aku dak do tulang physical disabled or not nalitum la bangke dak pen yes pulte yes non kalte no pulte no bed igdino la pen dak income per year nalitum nikan ing silong kan sidak income la so income nalitum dak pen choice pon ego mate chongwai pon ego la pen det address details ban nalitum
fill up pon tunang po address details bangai district bangai nani tum dak pen fill up pon igon lapen assembly nani tum dak pen fill up pon igon lapen det block area ma mate municipality area ma latan nani tum dak pen select pon igon lapen development block so men no lapen panchayat nani tum dak pen select pon igon lapen nani tum arong amen mate village select pon igon lapen det nani tum dak thek long pon po iren passport number nani tum pi na po lapen issue authority nani tum dak authority banga dak pen pi pon na po lapen username nani tum example dak nani tum thek pon long po username nani tum ber igo lapen password nani tum ning ke hang pen dak ber igo lapen ako dak na join nani tum do you want to sell your handloom products under Swanibhar Naari scheme nani tum jong si nani tum handloom labangke amota nili pulo laki handloom tum handloom tum hansila so scheme angke wan pilo jase jong si pipini piko ke jori do pole nani tum yes kalte no ber igno lapen nani tum la register long ber no register long ber de pen fe nili ako aprang process na piklang thuik po lapen register det pen fira ko nali tum login pudui login long ber igo lal pen nali tum non register ho nali tum id pid magada create nali tum username lapen password nali tum dak pen ber igo lapen dak role ba nali tum dak pen select ponang po mate just tamen nali tum dak pen select pon igo lapen det login long ber igo login long ber det pen fit nili na piklang pon to ko lapen jong se password jong se nali tum चितिंग नि जतपले दापन चेंज पासवर्ड मते अपडेट मेलो पासवर्ड मा चेलार मेलो लपेन पासवर्ड जों से चितिंग नि तुजतपले दे अप्रंग से नाले तुम आधार नंबर लपेन डेट ऑफ बर्थ लपेन न्यू पासवर्ड लपेन कंफर्म पासवर्ड न नाले तुम सबमिट प थेगलोई सबमिट इगोन नाला पोलते पासवर्ड बांगे चेलार इकपो लपेन लॉगिन डेट पे नाले तुम थेगनो लसना पेज तक चिवांग इकपो लपेन एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन लसे application mana tum la login register elo la se nali tum asap se chonghong iknang pola pendet jong se da pen application form di nali tum la apply igo application form apply ik that pen la dak theloi nali tum la application form pula sodim ber igo la pen dak pen apply ik dono apply tande da phit jong se pp ni update thulang polte nili dan piklang ikpo edit profile long dam igo lapen edit profile long ber det pendak nali tum ppc ka edit nei ma dak pen nali tum fill up pon igo rong omen lapen dak thegloi la update igo lapen det fit documents ka upload nei ma nali tum dak pen thek polong po lapen photo upload igo lapen aadhar id lapen voter id lapen bank passbook lapen Indian passbook lapen waiver certificate jong sido polte nali tum dak pen upload pon igo lapen det fit ako do tulang lapen bank details jong si update thui polte nali tum dak pen account number lapen IFC code lahai hui nali tum dak fill up pen update to igon lapen product details jong nali tum pipini selling mate jor igi polte nali tum details dak pen product nali tum dak pen add dun melo lapen upload ik melo dak pen lapen ako handloom details loom details jong si nali tum input hui polte dak pen country loan in professional high hui dal bangkala unimportant telo lapen form hai hui fill up tang thai fit nani tum atheng no sonan chiklang ekpo lapen da application that thegloi example da piklang ponlo lapen son bank account details hai hui do thai po lapen that nali tum print out ik deno la hello a process bangai ka upload nei a process bangai mate apply nei a process bangai la hello lapen ako eso nalam dalang dagani nili na piklang nali tum han piklang ek user manual bangs na piklang lo user manual allo lapen la so lo kilang banali tum tala son apply thek po mate apply dun me po lapen nili mina page lo nang pon iglo polte niling son hormona piklang ikpo
lapen dak ison alam nalitum thek longi la nalitum la so website on dam wang det pen nalitum dak thek longi la hing chen thek longi registration facility is this portal will be start after 19 July 2022 la sinili video slam lam bang 18 arni la si ka uploadi bang 19 arni la hello nili la so website bane non apply bang ke long lelang facility nalitum dak thek pon longi 19 July ben sidak starting po scheme bang ke la si mo ke apply नहीं a process ta nili na piklang ik elo la si mo nalitum ta la so website long humri dam ik pen jong si apply doni pulte nalitum joy chat po jo la hello la so website long bang ke non 19 July pen si dak cheng ik po registration bang ke la si madule apply doni sitame apply don ikon la pen ali chu endon ikon la si pinya video long bang la an cholo la pen video kilang pen asap so website nalitum thek puchini po pusining thelo lapen la son video kilang long bom ya fanali tum Carbitich 2.0 YouTube channel bang pader dipin pen subscribe ikon lapen mo next video long le chetong thunang pinia video long bang la an cholo la sidomi thakme kado kavita Kardom